وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan pembacaan Al-Quran ini memberikan keberkahan bagi waktu kita, bagi keluarga kita, harta kita, dan semuanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatul hasanah wa qudwatul hasanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita semua bersama beliau di surganya, insyaallah. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا تقى وهدى وصلاحا يا رب العالمين. Al-Baqarah 127 ya. Silakan dibuka yang ada Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم
آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم حكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن من يرغب عن ملة ملة إبراهيم إلا من فيها سفه نفسه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين. طيب الله. Baik, silakan Pak Asriza. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا ada dua tasydid ومن ذريتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أمة مسلمة لك أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Baik, barakallah. Ya, berikutnya Pak Arif, silakan Pak. Iya, makasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarawna Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min Gimana? yatina ummatan muslimin wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim innaka antal azizul hakim wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sadaqallahul azim. Barakallah. Berikutnya Pak Ugan, silakan Pak. Ada Ustaz. Ya, fadhil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Baik, barakallah. Berikutnya Pak Kris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa minal baiti wa Ismail. Coba diulang lagi, Pak. Jatuh tadi ada kucing. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Haknya tetap 2 harokat. Ibrahim haknya panjang. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa minal baiti. Enggak ada huruf waw. Coba dengar udah. Langsung qawaida minal bait. Bukan qawaida wa minal. Tidak ada wa-nya. Wawunya tidak ada. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad
astafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Baik, barakallahu fiik. Ya, berikutnya Bu Faridah, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Fa'arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Faman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Falaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Baik, barakallahu fiik. 28-29 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Baik, sebelumnya yang ke-27 itu ada Amsalul Quran ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nyamuk ya, menyebutkan nyamuk sebagai perumpamaan. Tapi orang-orang kafir, orang-orang munafikun, orang-orang musyrikun itu mengingkari apa yang Allah perumpamakan. Karena apa? Karena Allah menyebutkan nyamuk ya, bahwasanya nyamuk adalah makhluk yang hina, yang kecil. Bagaimana Allah menyebutkan makhluk yang kecil gitu ya? Kenapa Allah tidak menyebutkan tidak memperumpamakan langit misalkan yang lebih besar, atau apa saja yang lebih besar itu ya, arsy misalkan ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman mereka mengimani bahwasanya apapun yang ada dalam Al-Qur'an, baik itu yang remeh maupun yang di pandangan manusia maupun yang besar, itu semuanya dari Allah. Namun orang-orang yang kafir ya, mereka tidak beriman, bahkan mengingkari hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur terhadap Allah ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kalian kufur kepada Allah ya, wa kuntum amwatan fa ahyaakum, padahal kalian dahulu, wa kuntum ya, bentuknya fil madhi, menyebutkan bahwasanya dahulu, padahal dahulu kalian amwatan ya, kalian
tidak ada atau mati. Ya. Di sini sebutkan waqad kuntum fil adam, ya. Bahwasanya apa? Kaifa takfu wa kuntum amwatan, maksudnya adalah dahulu kalian tidak ada, ya. Dahulu kalian tidak ada. Fa ahyakum, kemudian apa? Akhrajukum ila dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian ke dunia ini, ya. Yang mana manusia itu sebelumnya tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan di dunia ini, ya. Allah jadikan manusia berada di dunia ini, ya. Maka bagaimana kalian kufur terhadap apa? Allah yang telah menciptakan kalian, gitu, ya. Fa ahyakum tsumma yumitukum. Kemudian setelah hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala apa? Mematikan kalian lagi, ya. Tsumma yumitukum, ya. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan lagi. Maksudnya hidup apa? Bil ba'si minal qubur, yaitu kehidupan Allah tsumma yuhyikum, kemudian Allah keluarkan lagi dari dalam kubur, yaitu yaumul ba'ts, ya. Hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan, summa ilaihi turja'un. Kemudian setelah itu kalian apa? Turja'un, akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Summa ilaihi turja'un, maksudnya lil hisab. Kemudian kalian akan kembali kepada Allah untuk apa? Untuk dihisab, ya. Lil hisab wal jaza, dan untuk dibalas. Yaumun nusyur, ya, yauman nusyur, yaitu pada hari di mana manusia dikumpulkan, ya. Kemudian setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tsumma dzakara ta'ala burhanan 'alal ba'ts. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjah, ya, memberikan alasan yang kuat dengan apa? Tentang hari kebangkitan. Dengan apa? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khalaqa lakum, ya, menjadikan lakum, bagi kalian, ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, ya. Apa saja yang ada di bumi ini untuk siapa? Untuk lakum, untuk kalian manusia, ya. Ma fil ardi jami'a, ya. Jadi semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, ya. Ai khalaqa lakum al-ardu, ya. Kemudian wa ma fiha litantafi'u bikulli ma fiha. Jadi supaya kalian apa? Allah ciptakan bagi kalian apa yang ada di dalam bumi ini supaya kalian memanfaatkannya. Litantafi'u bikulli ma fiha. Ya, supaya kalian memanfaatkan apa yang telah Allah ciptakan tersebut, ya. Bukan untuk dirusak, tapi hanya sekedar memanfaatkan. Ya. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya. Kemudian tsumma stawa ila sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah Allah menciptakan apa? Langit dan bumi itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa ila sama, ya. Kemudian Allah istiwa kepada atau ke langit, ya. Istawa ila sama. Kalau di sini disebutkan summa wajjaha iradatahu ila sama, atau Allah menghadapkan iradahnya ila sama. Sana.
Baik. Kemudian fasawwahunna sab'a samawat. Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala istawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sayyarahunna wa qadahunna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan langit tersebut sab'a samawat, ya. 7 lapis langit. Muhkamatul bina wa dzalika dalilul qudrah al-bahirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala summa stawa ila sama. Setelah Allah Subhanahu wa taala istiwa ila sama, ya. Kita lihat lagi tafsiran yang lain. Sebentar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tsumma stawa ila sama, ya, dia menuju ke langit, ya. Lalu dia fasawwahunna, maka Allah menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit, ya. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu dia atau Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan langit menjadi Menjadi 7 langit. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, ya, kepada kita bahwasanya Allahu huwal khaliq, ya, bahwasanya Allah adalah pencipta. Pencipta yang dapat menciptakan dari ketiadaan, kemudian menjadikan ada, ya, kemudian mematikan lagi dan menghidupkan lagi. Ya, di sini dalil bahwasanya tidak ada yang dapat menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala qadir, ya. Maha maha mengetahui, ya, atas segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik itu bumi, manusia, dan yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Baik, barakallahu fikum. Barangkali itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di hari Kamis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rijal. Sama Pugar. Siap ya. Alhamdulillah. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Izin lab juga, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.